Kako odabrati pravilno strukturisanje? Kroz ovaj primjer objasnit ću vam šta je najbolje da se odradi i kako da odredite vašu strukturu vašeg sajta kroz ovaj primjer. U prethodnom videu objasnio sam da ovaj sajt nije dobar zato što ne može Google da dođe do njega lako, a sada ću vam objasniti gdje su oni to napravili grešku prilikom određivanja strukture i pravljenja strukture svog sajta. I da li su uopšte napravili grešku. Prva stvar koju bih htio da vam pokažem jeste kakva glasi njihova struktura. U suštini njima ovdje oni kreću, najbitniji keyword im je free spin i onda kreću odabir free spin, no deposit, pa onda kada kliknete ovdje free spin, no deposit, pa onda ide za postojeće igrače i za mobilna kazina. Kada vidite, ja sam došao i iz SEMrush-a sam izvukao podatke o tome kako i šta sve radi i koja je njihova mjesečna pretraga. U suštini ovo predstavlja koliko puta mjesečno se traži i da li to odgovara ovom sajtu. U suštini ovdje nije tako loša, međutim kada idemo malo dalje i uđemo posle toga na sljedeće, oni su onda išli free spinove po softveru i sada su ušli na softver. Softveri su inače platforme koje online kazina koriste da bi ljudi igrali na njima te igrice, koji daju te igrice kazinima na korištenje uz naknadu. I ovo je real time gaming, znači on predstavlja da se trenutno, mislim, to je jedna vrsta platforme, tako se zove, i sada ko traži na osnovu po platformi pa free spinove. Znači, mali broj igrača zna uopšte na kojoj platformi igra i retka je situacija. Ovdje su, na primjer, oni napravili problem, pogrešili su što su išli, recimo, real time gaming, pa onda free spin, jer to u suštini niko ne traži. Sad, bolja varijanta bi bila da su išli sa kazinima. Znate, kao ljudi traže koja su RTG kazina, možda ih zanima ili nebitno net ili bilo koji od ovih i onda na osnovu njih on kaže aha, evo ti lista tih kazina, znači ovdje bih naslov trebao da bude RTG Casinos 2024. I onda ovdje da izlista koja su kazina i da ove postojeće bonuse. Sada, posle toga su oni išli po free spinovima, to je korektno odrađeno, međutim, kada vidite ukupan search volume za sve njih je 2900, što je mali broj ljudi koji traže po tim free spinovima i na kraju traže po slotovima. To i ima donekle smisla, ali nećemo dalje. U suštini, kada pogledamo kakva je tu varijanta, vidimo da su oni ovdje išli po free spinovima, možda su ovdje obradili po kazinima, ali ne. Oni su ovdje dali određeno, ali po kazinima i po kazinima u zemljama. Sada, ja sam sve ove podatke izvlačio iz SEMrush-a, vi kada krenete sa izradom vašeg sajta, trebalo biste prvo da uđete na neki od ovih sajtova i skinete neku strukturu. Recimo, ja bi ušao možda lcv.org, to je jedan od najboljih kazina, i onda uđete recimo Casinos ili New Best Casinos i onda uzmete ovo, prekopirate u SEMrush-u, prekopirate i dobijete za taj keyword koliko se puta traži, kolika je njegova best online kazina, 27.000 puta mjesečno se traži i onda krenete tako sa svim ovim i pretražite i onda krenete polako u smišljanje strukture koja bi bila najbolja za vaš sajt. Sada,
kada smislite tu strukturu, onda posle toga krenete sa izradom te strukture. U nekom od narednih videa objasnit ću vam i kako se pravilno kontroliše i pravi ta struktura, da ne bi ovaj video previše otišao. Sada bih voleo da se vratim i da vam objasnim na neke stvari koje su meni bile bitne kada sam ja krenuo da učim SEO i kako sam ja u suštini te neke stvari rešavao. Prva stvar koju sam sam sebi postavio kada sam ugledao recimo 10 ili 15 videa u SEMrush-u, to je bilo da li da se oslanjam na search intent, koja je namera korisnika, ili na popularnost. Sad ja ću vam dati neki savjet kako da to radite, ali ne morate se striktno držati to. Search intent postoje različite vrste. Sad postoji prvo sa slovom N, to znači da korisnik hoće da pronađe specifičan website. Sad daću vam primjer, kada korisnik u Google, ne gore u URL, nego u Google, kada ukuca Mozart, njegova namera je da on uđe na ovo Mozart kazino ili bilo šta. Retko ko, možda na 100.000 50 ljudi će da klikne na neki od ovih dole rezultata, ali 99% ljudi uvek klikne na ovaj prvi rezultat. Sada, druga stvar koju sam hteo još da vam objasnim, to je prva namera korisnika, druga je transactional, sa T, korisnik hoće da završi akciju. Znači, on kuca Chumba Casino login, on hoće da se uloguje i to mu je namera, on time završava konverziju. Znači, kad on hoće da završi konverziju već sa tim. Commercial znači da korisnik hoće da pronađe određeni brand ili servis. Znači, on hoće da pronađe određeni brand kome će da veruje. I informacioni kada hoće da postavi neko specifično pitanje vezano za tu oblast. Dok je popularnost, u suštini ovaj search volume, to predstavlja koliko ljudi mesečno traže određeni keyword. I sada najbolja stvar jeste, na osnovu toga se i pravi struktura. Sada, vi kada pravite strukturu za vašu početnu stranicu, uglavnom gledate da to bude da oni hoće da kucaju vaše ime, na primjer zovete se Razprstrz, nebitno, i kad oni kucaju to, da dođu specijalno na vašu stranicu. Sada, posebna je za kada hoće neku konverziju da naprave, recimo kad hoće da se uloguju na vaš sajt ili nešto, kada kucaju u ovom slučaju recimo online kazino, deo korisnika hoće odmah da nađe online kazino i da igra u njemu, dok deo korisnika hoće da se informiše šta je online kazino. I ovi informacioni kveri uglavnom su za neka pitanja koja ljudi kad hoće da saznaju ko je recimo čija žena, ko je s kim, koliko ima godina, ko neki poznati, onda se koriste ta. Tako da najbolja varijanta je da budete u svim ovim i da pažljivo birate. Ovo je početna stranica i ovo je početna stranica. Ovo bi trebalo da bude ime kategorije ili nečeg tako, a informacioni su uglavnom u blogu. Treba da izaberete u kom rangu pripada, koliki je search volume, znači bilo bi idealno da bude što veći search volume, a da keyword difficulty bude što manji. Jer keyword difficulty predstavlja koliko je teško da dođete na prvu stranicu Google. Sad, ako je 85 i više, vrlo teško ćete doći na prvoj stranici Google, dok ako je 10 ili 15, to je već izvodljivo i za neke nove sajtove koji nemaju jake backlinkove. Onda sljedeći pitanje koje sam postavio sam sebi jeste da li neke teme, da li treba za neku temu biti da se koristi cela stranica ili da li može da stane u jedan paragraf kao što je ovdje.
I sad, u suštini, pitanje na to je veoma teško, to sve zavisi. Ako je vaša stranica, ako možete da odgovorite i ako ima smisla staviti ga na ovu stranicu, onda ga stavite. Ali ovdje šta ovom nedostaje, šta bi mogo da unapredi, jeste da ovdje stoji saznaj više i da on kad klikne tu, ode na posebnu stranicu gdje se sve govori o legalnosti tog kazina i gdje on navodi tvrdnje i na kraju stavlja reference koje objašnjavaju odakle je on došao do tih informacija. To bi mu značajno povećalo jačinu njegovog sajta i to. Sljedeće pitanje jeste vezano za pisanje, ali to ću detaljnije dalje, ali koliko je potrebno da se objasni neki članak, koliko reči je potrebno. U suštini treba onoliko reči koliko je potrebno da se do kraja objasni taj članak, da bude svakome razumljiv. Znači, ako odgovorite na neko pitanje detaljno, kao što su oni ovdje odgovorili, imate mnogo veće šanse da budete preporučeni od strane Google-a, jer imate dosta ste dobro objasnili odgovor na to pitanje. I da li je i dalje bitan search volume i keyword research ovdje, kao što smo rekli, zbog AI. Da, i dalje je jako bitan iz razloga što AI krade rezultate, kao što ste čuli, i može se reći da dosta manje dobijaju klikovi neke stranice, ali postoji druga stvar. Recimo, AI često citira te stranice koje navode određene stvari i nakon toga oni te stranice preporučuju, veliki broj ljudi klikće na te stranice. Sad, ukoliko ste vi, čak i ako AI dođe na vašu stranicu i ako uzme podatke, postoji šansa da neko ko je pitao AI može da dođe na vašu stranicu. I dalje je to jako bitno i potrebno je i dalje da. I još jedno pitanje koje sam htio za kraj, da li ova metoda može da se koristi za YouTube i druge platforme? Ne bi trebalo da se koristi ovaj search keyword research za druge platforme. Ovo se koristi isključivo za Google, za YouTube se koristi nešto sasvim drugačije, tako da ovo radi isključivo za Google i to je to. Sad u narednom videu krenut ću sa objašnjavanjem kako se pišu tekstovi i zbog čega je to bitno. A ako ima bilo kakvih pitanja, slobodno me pitajte, ja ću odgovoriti u komentarima.